Korente wa kumpala chapter mwibiji. Bana bet, chikondo che mufika kwenu akumusangu wanyu wa kumpala. Bwakunu longesha bwale bulele busokome bwamvire muko. Chivo mwakule miakule mikole. Nanshe ya lunge nyilutoto. Bwalu pamvo nenu. Chivo musa kunu manisha bunga bwalu. Amu Yesu Kristo. Nanga Yesu Kristo. Uva ubapopele pa mucha makane. Ke pamvo mujuleje kunu dine butekete. Zakala nebowa. Bimvo mwambi. Bimvo muni longeshe. Kabi vubine tuile bwalu mvunga akule ne miaku ya lubomu. Nanshe ne meje matwe abantu. Kadi amu bwalu bukola bwa nyuma wamvire mukulu muvobujuleje munda mwanyu. Nankudita badenu kadiene dishinda mepa meji abantu. Kadi amu pabukole wamvire mukulu. Numanyene. Malu aturi tulongeshe adi ameji. Kadi amu bwa abantu bakadi bashinda me mumalu amvire mukulu. Nankumeja kinga panu. Nanchi abanfu mubadi balombola buloba. Bwalu badi ne bwakubutuka. Kadi ndinu manisha meji masakome amvire mukulu. Mvire mukulu kayimwanje kufuga buloba. Ukavu mupanga dike bwakutusanga mbutumbi bwene. Kadi uvo musokoke bantu meji yau. Nansha umwe wakubanfumu bapa buloba ebu. Kavo mujingulule meja. Bubobu ba jingulule. Kaba mwakupopela mfumu uliwenze chintu chimwene mvire mukulu mubutumbi bwende. Pamuchimu cha makane. Mukanda wachishila uli wambane. Bidi muntu nansha umwe kaimwanshi kumona nansha kumvwa. Bidi kabibi anshi kubwela mumenji a muntu. Kebidi mviri mukulu mulongo lwele badiye unanga. Kadi mviri mukulu mutu soko lwele twetu bwali busokome ebu kubukola bwa nyuma mwemu. Bwalu nyuma uli mwakujungulula byonso. Nansha meji masakome mene ademvire mukulu wela. Amulunga nyilwa muntu. Kelu jili njungulula byonso bidi munda mwende. Kemu dikabili nyuma wamvire mukulu nkayende ujungulula bidi munda mwamvire mukulu. Twetu katwene bapete lungenyi lwa baba buloba. Kadi turi bapete nyuma udi ufuma kudimvire mukulu. Kemu turi tumanya byonso bidimvire mukulu mutwenzele. Nanku katwene tulongesha malwa ne miaku idileja meji abantu. Kadi amu ne miaku idi nyuma wamvire mukulu tumanisha. Kemu turi tumvisha bantu bidimvire mukulu mwenze ne miaku idi nyuma eu utumanyisha. Muntu udika ine nyuma wamvire mukulu. Kene mwakwita mamale malelela adi nyuma eu utumanyisha. Ne atangile buabu pale. Kena mwakuwa jingulula. Walu amu muntu udine nyuma ke udi mwakuwa amanya. Muntu udine nyuma wamvire mukulu. Udi mwakukonkona byonso. Kadi yeye mene muntu nansha umukena mwakumukonkona nato. Kepari mukanda wachishila wambane. Udi mumanye lungenyi lwa mfumu nganyi. Udi mwakumupeshe lungenyi udi kuanyi. Kaji lungenyi lwa Kristo twetu tudinalo.